O te whatalofa ma whawhelo i atu li tapo inga mamana si o tātou atunu. Iona muli au ma ese ili nei vaenga le aso. Ia bi ia le atua ona malusi uma. Ia ilona tapu au ina le soifu manuia o si o tātou atunu. O le nei whasisilanga e whapitoa i le whapitauli tau ele tise o lo o whengai ma le atunu. Ma e ao na tuina atu se whaamatalanga mai le tātou malo, mo le nofo si la fia i le tātou atunu. O le tūlanga pangatia o whengai nei ma le whalaputonga o le malo sianga whaeritise. Ai mua o na moli atu se whaafitai e whaia ia o ma sui o le malo. I le lava papale o le tātou atunu, ia a o whenga iai le tātou whaalapotonga ma whaafitauli. O le lātou au nanga i le neifo i vai tau. Ua matawina le awhia tele o le tātou atunu, i le motusia o le eritise i le tele o taimi, ia ai mai se lava mo tātou ainga o company ma bisinisi. Ia whapena foi le mamalu o whio anga taitasi upolu nei. Mai e whailo atu ma le whaalo alo. O lo o whaawa wina pēr lava ngā duenga. Ale whaalapotonga i le whaale leia. O tūlanga uma i se tūlanga whanati nati. Ina ia fo ia whaafitauli o le tātou whenga iei nei. Ia matoe whaale leia ai. I se taimi saunga ia le au nanga tu inatu o le elitise i si o tātou atunu. Talu mai le masina o Februari i tausanga nei na amata whenga iai le au nanga al malo sianga whaelitise matulanga whale tonu o le elitise ona o mafuanga nei. O le whale tonu ai o se vaenga o laina elitise malo losi le ele o le underground cable. O lo o ta oto amata mai le whaleafi i whianga ma hanga i atu i le whaleafi i Fuluasou. Nā lai o na motusia le elitise i le motu ato upolu. I le asolos fultolu o Februari. O le isi vaenga o le laina elitise lava le nei na toe whale tonu. I le asolos fulima o Februari. Na toe motu sia ai foi le elitise mo le motu ato upolu. Ma na whaatino ina i ai ngā duenga whaalelea i le alavaso. O le lona lua mafuanga o le loulou o le tau. O awhianga o le tau i savili ma ti munga mamafa i le asoiva o mati. Na awhia tele ai le au nanga i vaenga nari ai mai ai. E le ngata i le whaaleanga ina o pou mo li elitise. Ai whapea fo i laina elitise malo losi i le awala, whapea maota malawa. Ai le ngata i lea, ai o le mafuli i ai o la au i lunga o laina, ma avea mawaenga tele na motu si ai le elitise i le tātou atunu atoa. O le vaenga lona tolu, o le aso sfururima o mati. Na whaamawina ai le whaale tonu. O nisi o afi elitise autu e tolu. O lo ngaosi ai le elitise. O lo tu ina atu i le tātou atunu. Ma o nisi o afi e au fi ai. Le afi numera tasi i fianga e 5 megawati lana maalosi. Mai o se whale tonu i le vaenga autu e whesoasoani tele i le afi po le piston o le afi numera tasi i fianga. Mai masalo o le vāru sifulu i le sifulu lua masina e tali ai le totonga awa e le o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numera fitu i taunga manono. O le afi fo i alu i le swau, mai tolu meke wati i alona malosi. Mai o se whale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbocharger
e fesoasoani tele i le gausia o le eletise ma e tusa ma le fāvai aso e fa'alelei ai. O le tatou afi lona tolu o le numela tasi lea i tailefaga o le eletise lea maua mai le suavai e lua me ke wati lona malosi ma o le afi lea ua fa'ailo mai ua fa'aletonu se vaenga o le bearing o loo fa'afaigofia ina ai le ta'aviliga o pe'apea mo le gausia o le eletise ma e mo'omia le tolu masina e fa'atinoina ai le galuega fa'aleleia ina ia toe fa'afoisia i se tulaga lelei atoatoa o fa'aletonu nei i le auaunaga ua ave'esea ai le 10 mekawati o le malosi'aga o le eletise sa masani o le si'itia ai le auaunaga ia ma ua avea ma mafua'aga tele ua fa'atinoina ai le tatou fa'alapapotoga o le EPC le fuafuaga o loo fa'atinoina nei mo le fa'asoasoaina o le malosi'aga fa'aeletise o loo gafatia i lenei taimi na amataina le tatou galuega lenā i le aso sā 16 o mati. Ia o galuega e fo'i ai ia fa'afitauli nei o le naunauta'iga lava ina ia fo'ia ma toe fa'aleleia le auaunaga malosi'aga fa'ale'eletise i le atunuu ma ua galulue ai nei le malo ma le EPC i vaega nei muamua o afi eletise fa'afaigaluegaina pe haia e 5 mo le taimi nei o loo fa'amoemoe e taunuu mai afi eletise mo le fa'afaigaluegaina po le haia mo lenei taimi ina ia fesoasoani i le eletise tu'uina atu mo le motu i upolu e tusa ma le 5 mekawati le malosi'aga e gaosi mai e afi nei e 5 ma o le aso 5 o aperila o le a taunu'u mai ai i le atunuu o le lona lua o fuafuaga o afi eletise fou ua iai le fuafuaga a le malo e fa'atauina mai ni afi eletise fou se lua e 4 mekawata lona malosi mai le company o le HNAC i Saina ma e whaamoemoe e taunu mai a aukuso o le tausaga nei. Ia o galuega fa'aleleia o afi eletise o loo fa'auauina pea galuega fa'aleleia mo afi eletise numero 7 i tanuga manono ia ma le afi numero 8 i taʻilefaga ina ia toe fa'aupopo ai le malosi'aga e 5 mekawati pe a mae'a ia galuega o se fa'aupopoina o le malosi'aga fa'afauina po le renewable energy o le a si'itia le auaunaga maua mai i malosi'aga fa'afauina ma o le masina o te sema o le tausaga nei o lo fa'amoemoe te tala aloa ia ai le auaunaga o le malosi'aga fa'afauina mai le lā po le solar farm e maua mai ai se isi fa'aupopoga o le malosi'aga fa'aeletise e 10 mekawati fa'atasi ai mama'a o le battery storage talafeaga ai e mafai ona fafaga i ai le malosi'aga mai le lā ma si'itia ai i le 20% le malosi'aga tau eletise o le a fa'aupopo i le eletise gaosi mo le tatou atunuu o lo'o tumau pea le naunauta'iga i le malo e tauala atu i le EPC e si'itia ma fa'alautele le malosi'aga ina ia mautinoa le lelei a to'atoa ma le fa'atuatuaina o le auaunaga mo Samoa i taimi uma ua matauina lava le si'itia o le eletise mo'omia po o le eletise fa'aogāina i le tatou atunu'u i le 2 tausaga ua tuana'i ma galuega ua fa'ailo o le a fesoasoani tele e fo'ia ai lenei fa'afitauli mai le toe fa'aono tula'i mai i le lumana'i
Mai toi mamoli atuai le whawhitai tele i le paia ma le mamalu tele o si o tātou atunuu i lo outou finangalo malama ai mai se o lo outou lava papale a o tau mawhai atu le whaalapaputonga o malo si anga tau eritise i le mawhai e ngatai ina ia si tia ma whaale leia lana au nangan. Ia awa le ngawhatauli maina o le malo si anga o le eritise mo si o tātou atunu. Ia whawhitai o tātou au lia mai manuia le amatanga o le nei vai aso ia manuia tele ia ngā luenga mafuafuanga o le nei vai aso o le a whanga solo. Greetings and talofa lava. We continue to give thanks to Almighty God for his guidance and protection over our nation. It is necessary for the government to provide an update for public awareness regarding the difficulties currently faced by the Electric Power Corporation. But first and foremost, I extend my gratitude on behalf of the government to all the people of our nation for their patience as the corporation deals with challenges in its service provision during this period. It has been observed that our nation has been significantly affected by frequent power outages, particularly impacting households, businesses, and the various villages in Upolu. I wish to inform that the corporation continues to work diligently and urgently to address all issues, aiming to resolve these challenges and to restore reliable and safe electricity services to our nation as soon as possible. Since February of this year, our electricity supply has faced major disruptions due to three key factors. A major fault in the main underground cable between Whianga and Fuluaso led to a total blackout across Upolu on February the 23rd. Another section of the same cable failed on February 25th, requiring further repairs before power could be restored. Heavy storms on March the 9th caused extensive damage to power lines and poles, leading to widespread outages across the island. On March 15th, 3 key generators failed, significantly reducing power generation. Whianga number 1 diesel engine with an output of 5 megawatts, a piston failure that will require repairs that will take 10 to 12 months due to part shortages. The second engine, Taunanga Manono, number 7 diesel engine with an output of 3 megawatts. There is a turbocharger issue requiring 4 weeks of repair. And our third engine, Tailefanga number 1, our hydro plant with an output of 2 megawatts. It is a bearing failure, needing 3 months of repair work. That is a total loss of 10 megawatts in power supply. EPC had to introduce a power rationing schedule starting March 16th to manage the limited electricity available. To address these issues, the government and EPC have implemented the following 4 measures to address the power crisis. For emergency power supply, 5 rental generators producing 5 megawatts output will arrive by April 5th of this year to help with the power shortage.
the government is finalizing the purchase of 2 diesel generators of 4 megawatts output from the HNAC, a company in China, and it is expected to arrive in August of this year. Repairs that are in progress, work will continue on restoring the Taunanga Manono number 7 and Tailefanga number 1 generators, which will add 5 megawatts once completed. And finally, renewable energy expansion. A 10 megawatt solar farm with a 10 megawatt hour battery storage system is set to launch in December of this year, increasing energy capacity by 20%. The government and EPC are committed to strengthening and expanding power generation to ensure a stable and reliable electricity supply for Samoa. The demand for electricity has significantly increased over the past 2 years, and these strategic solutions will help prevent future power shortages. May I again extend sincere thanks and appreciation to all who have been affected by this electricity crisis for your understanding and patience, and especially for your continued support and endurance. The Electric Power Corporation, with government support, are working to address the current situation to return electricity supply to meet the needs of our country. I wish you well for the rest of this week. Soifua mai Emanuia. Kula si fufuanga le malu ya fianga ya uma ai message le o uma tapuni pe a o tsene faso so toilet si se le o la to le a uma io le situra fo io le swa vai to no afio amama ia ma a o fo io e no afio i fuia le swa vai pe le o pa ia o le tulangai ia pe tau fe lolo mai le ti se le swa vai masaniana na tapuni ai a tatou aonga ia i le teiminei la o le a olo o whangasolo le pele o nanga ia o suawai. E le mwhaina alofia ia fianga ia o ia i le whalablave le o tupu mai. A le whamoe moe o tatou wafi e 5. Ia o le amtanga na o toe mwhaion toe whafo i mai ia le sapalai o le tatou e le tise si tūlanga ko ile e sa tatou ia e whaawa wai ia tatou ngā ruenga e le ngata i ainga ia pisinisi ia ma peo au nanga esese ia peo tatou waong. O le lai wha moe o le aso 5 e taunu mai ai i awhi pia au mai i le waa e alu ese mawhiti i le aso lufuluiva. Ai a whapea e ono maua mai le sosoani le tarusanga i a New Zealand i se lato vale le tele foi le ia e ono vave le whao o mai o tato wafi ia alfufuanga ia na tupuloa le whalablave lea maua mai ia le tali mai i le company le ia fifiti ia o le vaenga le pitolata mai e sosoani mai mo le tato whalablave le tupu. Nā sau whinu ngaro lau whiunga tu mai te pāle mia i le whina ngaro le Minster. O le tise, i lana sila e whautua ina kāpenete se komisi usu e sa iri de le iai po whia tonua le mapo mai ai tūranga i whamtalanga mo ia. E kua piwa tua ia le Minster va peo o le atonu tūranga o whale tonu. A le ua mai manino ia lo whina ngaro i vaena i whale tonu iafi o mafua. O ia i se whina ngaro i whaawau pēne. Ia, tulanga foi le ia me tamo fai mua. O le fa mua la le ave. O le ale tali pito vave. E ma fai on fo ia i fa fitau le tulai mai.
o le tūlanga ia o se susuenga ia walai fafo le whiunga le Minister o tele mai loa lipo o le ale a wala na whailoa ilo na whinangalo ia i te ua tele na upole o le susuenga pole inquiry ia ai whaingo fia le sue mai o whamtalanga o le inquiry fo ia tele tupe aluai ai o le mea ia o le tala le sa whainei le kapeneta ina sa wa mai e whamtalanga i vai aso tuana i wa le sa o malanga ia o fo i mai ia le le ia le tapena le le mai ia ma au mai e fuafuanga i o whatatitia ia le la wa mwhai o na tali atua i loa i le mea te tau na mua na o na whatini. Ia pe o lesi fuanga whaasea am tātou tiku. Le se i lei poto poto. O le tuaina tani mai le malo, o whea tonu le e whale tonu, o a pio le amatama. O wae e le sao no le lalo le ele. Ia ona no foi le ori na whamtalanga silfia le tunu. Ai anu ama pe, anu ma pe le tise. Ai anu whape au mai se tūlanga vape, whamtalanga tonu lea, e la tau o lea, si ele silfia i meo whale tonu. O le mafua no silfia le tunu. Ia, tau se ia la au ngal tatou whasalango ni aso le a mawaili si le fiato a o au ia o le asa ia lo umalam na maanga na amata na fai whasalango ale whalapatonga o le na watupu mai mea ia peila na amata o wae malosi ia ae o lo la susfulu lima ia le whale tonu lo afi ia atonu o le tūlanga unga le na o waia mai si fsota ingo mea e vave na fai ai o le afianga ia le wai e nei ono whale tonu wafi ia i le malo si foi le o se fulu me ka wati ia le oto e sea mai i le supply ia ma o le angangala o la me tau na fai e to e vave maua mai ai le sfulu pesene le na o le sfulu me ka wati Oilia, ia e fuafuanga taimi feololo, ia ma le taimi mau atu. Ia, mai e le tau mate foi. E au foi ona to e sila foi le malo i tūlanga o whainga whawai. O le ale i tū pito le whale le ati le au nanga o le tise. Wa le aen tau sila fia tasi al tatou kampani le e whengai. Ia a whatusa manisi vaenga tuma o tisi sectors. Whai mwhataita inga le communications. Ia, na iei foi le manatu. O le teleo company. E maua i se whatau vanga. Foi le pa ua ili tau. Ia, le foi tau te ilo. Ia, pe utaltal no al vaenga le whai e lato o nanga. Ia, mau tutusa ia tau. So, o isi toa ngā mea ia tau na vavai iai. O le si fo e atu langa o te loa na iei la vale amtanga no fo inga le nei. O le va inga fo i lea ai mai se amo malo si anga whafowina, renewable energies, iei le solar. I le mea fo i lea o le mawhai o na whai lava le solar le a inga ia po le company. Po i lea o le si fo i awala na e whaopopo ai le malo si anga e ngausi tonu o le tunu. Ia, pe e au ngā fo ea me tupu e toe mana tunatu ai ma toe fuafua le anga i luma. I le tūlanga i le toi tūlai me se whale tonu whapene i le luma. E se tūlanga fo e si sila i le malo i le ono au mai o sesi company e ngau sia le tise e lua i ma le whalapatonga i malo si tau le tise. Ina mga fo le whiwhiri ngā tangata fo le po whai company o i taipi o tūlanga le fo i tunu i whafo. Ia o isi a mea na e foi le fua i ni whainga whaavai e ongo suia. Le sa tala no atuai. Ai le nā foi mea whapeo competition. Le la no o vatua le example. I le communications. E le i maua le mea na. A le ngangal na no whai ai. Whapea i le tasi a e lua. Ia pe tolu foi pe siri atu ia company e whai le au nanga sota inga. Ia mao le si a mea. O le altu langa e ngawhatia foi le se tato watunu le titi e whatau sina mai ai. Ia ni company, whapea e maua se la tau tupe mama, pa whapea e o mai e whainame. Ia ai te manatu o whilwhiringa
Poi le i le tūlanga o whenga whawai, e o iai. A le au nanga ia le IPC, mo le taimil nei, le ave e le whamomua. Ia whamauti noa e lava le tupe, e a mai e afi, a me se afi e whawai taimi, le haia, ia ma fuafua loa i isi, fuafuanga mo tutu mamau. E fia se tau whai whamamone no whiunga le la whaalu i a fia ngai whamai taimi, ai po le a fo i le umi o le a whaonga hai, ia ma se o a fifo e lua whamamone la hina. Ia o lai whamau popo mai le tau, a o le ua watu le whatananga e whai ei oka, ma tonu umana, a lai whai mai ia le office o le tupe o lai ngawhatia. Ai o details ia atonu e maua i se taimi muni ane. Ka whionga ka polmole. Sa whai tau i se tausanga o te ai fitus full pasene ia le mausi anga whawhawina leo iei nei sa moi Pasifika atoa. Ka polmole no whionga pe whaina whairoa mai po whioro anga iei le mausi anga lea lo whapio le pio na iei ia tonga i mato malaiwa ane le whamon po while anga iei le tisene. Ia awa o le fua le na iei. Na amata mai e whainga whawai le pai inga taluai. O le whapeo lua whelus full lima o se laupa sene tato i le malo si anga whawhawin. Ia o nā lua lea i ato e whtuna. Pe le e watu i le lua whetos full tasi. E au li ai le fitus full percent. Pe la e ia wa me umane e fua i le malo si o le investment. E mwhai ona whaatino le ala pe e tau whituna ia targets. E pe o le latest lena i loa. O le ua tu i le lua whetos futasi. Ai na o le fitus fulu pasene fo. Sa i se tūlanga na whailoa mai e le pūlenga le IPC, le tūlanga lo iai i awhi nei ua iei se tūlanga whaleto i le kabinete. E le ai. Ai i le lato wa o le si mele o le si whawhisili le e ave nei. Whawheon tatou fuafua le mana o ngai le anga i luma. I le ngawhatia tatou wafia i nei. Ia ma le fuafuanga o ai si mea te tauna ta pena a ngai iai. Ia whaamautino ai e tali atu i mana o ngau le tunu. Ia e voale fesidi foi dele. Pe fto atali atu pe atu la mai le mana unga. Pe ole mea e fuafua mamau. Foi le awa e mfaifon tatu whapea o le marusi anga whaeltisi. Pe maua mai le swau, pe maua mai i whawhawina. Marusi anga whawhawina. O le si driver le of development. E una ia le atinae. O le iai o le etise. Foi le tua iai a company ma tangata malato atinae e whai. So e te lea la le whatalanoanga o le mata upu lea. Ia ma le whawhisilia i le ngawhatia o i le infrastructure. Le ia. Me fo tatou awala, pe o swawai. E tawana fuafua. Ia wa e fua umai le tupe. Dale ngawhatia e mwhaina whasosoa ia le ngadwenga malu. Mole la sin mole la fiona ia le se fia la fiona ia tato manei e usul pasene le tamo fia nei le pa ole tise o isi tu langa wa faina ia le o nanga le PC wa fo yo si tu pe ma le sa ia le PC ale ole mai amai o le covid le sa na fai le fenga fa vailna ia na mai ale le fala poptonga ia lu itau mo lato ona ole tuiti ole lato tupe mawele lu 10%. Ia na ave ia le famarosi au al memonia e telefoi tupe malo ia e anga i le IPC. Ina ia tau fai uma foi le e fa mama venga i le tunu i le tau ole tise mo na time. Ole la na alu fenga fa vaina na to sui mai la ia le foi le wale foi le lautele au foi le o se vainga foi le ole ai fa faingo fie mo ainga
the domestic. Ia a le wa amata na tu watu I bisinisi ma company mfala potonga toi fo ila la to ile rates fo ile masan. Ia masalo ala se taimi o le ato fetu na ile ia le fenga fa na ia mai se ile fa fitauli la le o tu la mai ina ia mafai ona fa so tatau ia le tau aveina o le tau pule ai mai se ala le tau o ile o le tis tu te sili la o pion ia pe le vai asolo tuana ia tu se sit mai tau fa pena na molia ona oni famatalanga fo I tu ai ai le o afionga se afianga se mtau po se stina fa pena mali o le asa utala nei tu ai inga wo tu ai ai oi nei ni fona tanga sa fai se hotel mai ese so ta inga mali te mai tai le mo be ia ele se me fa pena tupu mai o le fala lave le o te le ropa si la fiera to senga il taimina tupu ai o lau te fafo ia o te le lola awa wale vana pe sawa ilunga le media me social media o te le loa pe ona le fa pe nalu ia sia ena li poti fa pe nalu lo tfanga ia pe o le mela na lena pe o se fiso ta ingala na ia ala ko ke si la firme le tu pul taimil ne ia o fe ave isoloat fam talanga mam ai o tele fa maunia ia le me ai fai foi sina mawa na o mai ale o le longo mai o no le tu si le al malo tu si le lo yesi o lona wingala ia o ale na o mai a mai tu si molo wilo ia mal fa pe mai o fe au mai le o ele al malo foi le polala sa o mede o le mela ele mafua ona fa pe o ana mafua ona ua fa tau le mata upo ile al malo male lo isi ia o le la o fa ele so ia pe falling mai ele o fa mauni ia atonu ono le foi la wanga ia tu le ile famsino ia o le o ia ina awa e so mana tu fa usa o ia tami venta o no lo tambe le fo ia male tu non fa pena o ele se me ma mai a fa pela vai fai mai ia le so ngale o le ele fa mauni ia o mai loina Laufia, o le whatatanonga ma lauri malana vai whai fast. Na ia tā ua o le stock exchange, charter flights, free economic zone, o ati na e ia manui ai Samoa. Peitai, e o mai loia ia malona ai ngā malana whānau o le whaafoea ia ati na e nei i le manatu manui ai le tunu. Ona tāo whilo le malo. E se tūlanga foi do. Le ai, o le mea ia, a tilo I tuainga atina e au mai. Ele whape talanoi, na talanoa le ia I tutonu o le kabinete, o le mena I tauna manino ia le tunu. O le whautuanga le na au mai. Ele o taitai ngā whatia e Samoa, o na tau aveina ni bisinisi whapea. Ele o iei to mai foi le e mawhai ei ona malu pui le leile tunu ua le tula fono whanga solonga administration o to inga mea ia. Ia male mea, foi le on me mua e sue o ia tangata na whai mua ni ala tau me whapea. E se la tau track record. I mata upu ala ia. Foi le o tele whapea tu e leanga. A le aua au mai le whautuanga. Mai le fo fia no fo inga tala umai umai atu inga mea. O le itu le te whapea mai ai ia fianga o la auria lana whanau polo na inga. O le mela nai whai te tangata. Awa anofo lo tangata il tofi o na malo. Fai mai al tu lafono. Te re sau I lo tofi.
e fai e au pisinisi. Pe fa pe fo il pisinisi e lona i tu malo. Well, it's still le me foi lea. O le e lona vested interest. Ma o mea na e pui pui ia le malo. I le me foi lea o le o pulenga le lei. Le tau le sai de ulo. Le wa sa moi. I se me la fe fo sa tani i tu langa le tu ai. Ana sa ma tau ye. La uma lo le tau faina le lafo le fatu tu e ave se le o fionga malau cabinet. Ale bo mai wa ese ni singa yo no isa tu langa bo le tau ite o ye se milonga fa o kiki tu atu le. O le mta upule. Se mau milonga fa por kiki. O isi milonga tele la sa fai tail parliament. So, you know, o la e ali i mai. O na uma fo i le taimi na fai le ia tusi ai mai se la le anga i le au malo ma le roi sil. O le pe o te eso so masa so pe o se tau mafainga e fa pe fai mai se fai unga le al malo ia polelo ia sili foi fa pe o sili ia le tu langa foi le o lo wa fia se me ia ai pena fai mai o milonga lava fa por kiki a foi te mai tai le mo le am tanga minga le mai fa fai ina o pale mai sa fai o vinga sa tele le la ia o melite no la fa ai wi le pai a inga le o ese tu langa i wale ia le moto fai tio ina mai bi te fai se ngai o fa sanga tu le fia e pe se tanga tala te psili ele oni au fainga o fainga le tamaitai te psili tu sau la mona o esa to mi fatas ia malango mai ba tu le biinga ia le tu pa fu tamata ia le o malete ia o ese tu langa wana ia o tisile fia la usunga au tanga vai o le tele o me fea ngai mai te mana o avelo umano si le me te tauna ave e lo umano o le mta upula bene fa mo le stock exchange na ninga ia le saulanga te mai tai paipu o le sai le fatananga e malanga i Hong Kong i le mta upula o le aitana for le Sheraton o le voila na saulo e fai atu pe na ho film e o mai evidence o saulo anga ia sa mai tatu filo i le si o i vai aso mama o le ana malanga e le se fatangana ale kapenita fa ele se fatananga al kapenita o wal nga wakulanga pepa ai o le mata upuna mai ate momu o le tarsanga ale faltani malole Sheraton e fia o e fatala noa i le management contract ona e faisina tangata mai o mulpola lana tu e malanga i kolea ale la fa pe mai pe mafai ona alwatu le minista e feso soani ile sa vali ale hotel ile fatal no ole management contract ia ole melal na malanga ele malanga e fai si me ia na fali Mono fionga sa mo se ava no e fata no fo le fo ke tala ni vai aso le tu na sa fa pio to sa i mai fo se ava no pa tu fo mai lo fionga a wase le to eta lo fo yo le fo no le pan ni po fa ia le fe lo inga po la fo so fina ngalo mo se tai mina ta mai yo tu fo no le pan ni ole parliament e lo na kalena le la na ele fo no le na fa ia January ele fo no le na fa talo ni o le fono la le so ai o le fono ya me le fono le budget o te loa o nai tu lo mai wa lu vai so ato lona lua o le fono o mai le time i le la fole o le fatu tuain ia awa tatia ia ngaluenga sa fatu langa mo me o le
Ia, se matai tupe, awa o tulafono ia taatia mai ni o le whangasolo, o le whamai o le swing o le whawai le 10% foi lea o suita maitai.